ko whakaapa-apa mo whakatulou ki he iai o ngāhi iai i he taengata, tae mahakurea, tae malawaanga e he ata mai o i tangata. O kou whaapa-apa ki he kakai tupua o e whonuani, Australian te whito ki e matakari nana wala, ke mo e nāpuri o ka nautolu a Ken Pelani. O kou whakatulou ki he toa ko hanga i toke rau, o ku whenea aki i he wawaroa mo e toa i he hahake talu me i he wae o wae matoka. Ko e matapā tapu mohono o tu maka pe aku kei tuu e koka o fio koula i he whakatauta. Ko e karia hifofua pia moe lompe au o kuna whefolau aki o whehau aki i whangatapu i he harawa hakoro o hai whine ai a kauhala uta mo kauhala laro. Whapapa atu ki he pirinisi kalauni ka koe tama ko tupoutoa u kahalala ku mea Ken Pelani pe ke tahine prinsesi sinai takala. Kalauni pe pehe foki i he talawhikaulahi o tonga ki Australia tahine prinses ko la atu fuiteka. Ko whakapapa atu ki he ngahi haa kotoa pe kautahi whanua whare amatapure kautaki whapolitikare taki lotu me ngai kupu whekau ake tonga kotoa pe i he kolope. Ko e ahoni ko e mau Manatu Melie whakamanatua a e lau maarie mo e tō onga tukutuku lau mea a Palofesa taweta
Sitaleki ata FINAU. I university lo au, ka I kai ngatai, ka I he tapa ke o mala I ke mo uilelei, o mala I ke he ako, o mala I ke community, I mala I ke he anga whaafonua. Ki mua ke hoko atu e mahu Polokalama, ko whaamu ke u oange ki he kau lo au koe ni o mau whanga maarie ke mau whahoko an Manatu Melie ki a Palofesa Sitaleki FINAU hanau whawhiloaki ki nau tōu whekau aki pe amo Sitaleki e osko ia ka te o atu hapui pui tua o e tukutuku lau mea Palofesa Sitaleki ki university lo au e toki hoko atu ai mau po tala noa pe ko Manatu Melie ki e tukutuku lau mea tō ngā pō ai ngā oe a Palofesa Sitaleki. E kore pe mua ke u oange ki a Palofesa I lai asi tupou ofa, lo au tupou, ka pehe foki ki a Luseane tuita na kao atu lafitani, ka pehe ki a Luisa. La atu kefu, I whai hanau kamatape I hanau talateu no be ke Sitaleki pea e toki hoko atu ai ko pui tua ka Sitaleki pa te mau toki popo ta aloa ai pe ka Sitaleki. Ka kore ki a Palofesa I lai asi ofa ke ne kamata mai malo au bito. Malo pito te talafani. Ka kore ke u ko whangatai pe I he talamanu ko osi ngā whaki. Ka ea tā mua wa whenga maari ko ni ke whai Manatu Melie ki a toke tā Sitaleki ata FINAU. Ka ki mua ia o ku atai pe ai popoa ki ofa I a eseta e ke sita siata pe mo fore ka ma foke soane mo toi ngā whakamakapuna o ku I he mau whakakaukau mo mau lotu ai mo tolu e ngai a ko ni me tai whangata ko ni ko e hiki atu a Sitaleki. Ko tui mahala ko e Manatu Melie ko whe mau ke kamata aki ai tala noa ko ki a Sitaleki me motuani o ko neongo kulahi ai ngahi Manatu Melie ki e takotahani ka ku opehe ke kamata mua I e ku manatu ki ai I he tawhaaki koe ngā tawhaaki whakangā aue mahina pe tawhaaki helo au ngai tapa ke nei whai whihawa ki ai ka koe takotaha koe ni koe tamai pe me taki whaani pe o ngari whakaloloma he koe ku o manatu ka Sitaleki kono mo ni nei kaike ma whetaulaki he taimi ko ia. Koe Manatu Melie ni hoko koa a whireta makasini ofa. Koe uhinga ko e ne ki iako ko ia I Nusila, mo ni taumua ko ia ki he malae o Nesi. O ni manatu ki he tokoni lahi toke tā Sitaleki FINAU, pea mo e seta ki a te ia o makatunga lahi ai e lawalirei e ne whenga I he tawhaki ko e ni, e ngai tawhaki ke heke. Pea a umai ai ki he taimi, nai whalau mai ai toke tā FINAU heni ki e ne mai whataha. Pe awhi mai ai o fufua whetaulaki ai pea mo Sitaleki. Koe mea koe na u Manatu Melie e takatahani e fufua whetaulaki koe ni, koe takataha o hulau maare ofa o pito. Koe taha o uhinga o ne awhi mai, koe hange koe ne kei tauhi whakaita mai, e koutuina na e laupe whirieta, koe taha pe na whanau. Pea koe tauhi koe ni na kei ngata pe I tai mwena tokoni he tai mwena
uringa tau ia New Zealand he taimi koe nei. Kua ia whieta ki he apanganesi. Kana hoko pe o a'u mai ki ne ha'u pe a'u mai pe ki ngai ahoni ai tō whetū tāki mai pe o wakai pe o whewhe. Ta tau pea Sitaleki, ta tau pea Eseta. Ko ia o ku mau inga au pito ai sio he tawhako ni he nei to gere wa whainga maari e hi halanga i lai tau. Nei ai koe waso sini o he hio ango fulu. He kamata koe ua whene re whainga maari e ke lava atu ki he konferenisi na whakahoko i he ni California i he University of Stanford. I he tawhaki ko ia o mo ui mo ngau he community na lava mai a Sitaleki ai. Te no to fofua sio tonu ai i he tawhaki whakaprofitnari koe a Sitaleki. Le lava mai foki mo ka whafunga mei tonga. Ko ka veinga o e konferenisi ko ni ko e ta whekawaka mo te whakau mo lelei pia mo te whaki ko ia e ko langa community. Na lama mai pia mo ni sta mo ui tonga he taimi ko ia ka matanga wafe. Ko me kona te manatu ki ai pa te ako me ai i Sitaleki e te sio ki he ne kau koe ki he ngā aue. I te whakoi ni ko e uhinga ko e ne lau maari e koe ko hataha ke pehe o ka whakafuta ko e ngā o kuia e ne ilo make. Pe o ko uhinga o kia hano tuunga. Ka koe uhinga koe lau maari e koe nai whakafisiki mai koe ki mua koe mi he hangi koe kulape koe nai. Nei kei tofa mai pe o au mai ki he whioki koe ni. Kai ke ngata pe i ne whakamatala pahe wahe whikawaki o nau ngau e tokoni ki he community e taimi ko ia. Nau ngau e i he riri ki ko ia koe langi maari he taimi ko ia. Ka koe whatu mai mo ni ngai whare i he taimi ko ia. Whikawaki pia mo e tokoni koe ki he community. Ai ana te manatu i taimi koe nai whae koe ai uwhataha. Nai maari e au pito ai ne taukawe e ngai kawe ngā. Pea lava peke pehe whainga ni koe o mutaka whakawhiki ke taimi ni. Ka koe mime koe nau whatonga i. Koe whihu i koe a koe ngahi whihu koe whai koe Sitaleki. Koe ne whakalanga, ke whakatupulaki ai kōtala noa mo nea. Mo whofola mai ai ngahi ilo who'ou me uta whaki katoa. Pea i he taimi lahi i he konferenisi koe ni. Nau whatonga i ai ahano lau maari e ne tuu ki mua. Pe hango lau te ako i me motuani. E koe uinga nei e taimi ni na e whai ai ngahi whataha. Kua puri e kau whakafonga ni ihi mei tonga. Koe ngana na ofinga no kapaini. I he taimi koe ni koe ia o e whataha mahawinga koe ni. O e taimi ni o ku mahawinga pita ki he network. O koe hanga hi connection ke whehotake ngahi tongoni mei tōpureanga. Mo mea kako Sitaleki na iai he taimi ko toa pe. Ko ia nai mahino mai rewa te au i he talanoa ko ia. Pea mo e whataha koe ni. Te kau ke ma mo ngai whakataha kehe na te kau matamake atu ai. I he tawhaki ko ia koe ki he mo uima community. Ai ka inga Asia mo Pasifiki i he ni. O lahi ai kakai na whitauraki ai mo ki nau tolu. Na nau ngau i ke Pasifiki. Koe toko taha na todo hao no hingoana i longa mai. Ko Sitaleki whutokita Sitaleki FINAU. E kai wiki ngata pehe nau whapapai. Koe ngā koe kau ngā ngau e. Kana nau toe Manatu koe maheni lerei au pito a Sitaleki. Aia oku whatu mano natu la. Pea i he taimi ka tau, o ke maru ki te ngai talanoa, ki ngai mātupa, mei New Zealand he taimi koe koe ngai ai ko Sitaleki. Na nau pehe, ko Sitaleki, ka bau e whakataha mai haka wako, ke whakakau i hanga au e ke tokoni ke kakai. Koe taimi lahe unau sio, o ku whataha mai ai kau poto mo mea o eke pe whiha e paanga ku hae whansi o hau ki whake a project ko ia. Ko Sitaleki na hao whakasio ko hae lau maari o e ngā ue. Ko hano tau mua, ko hae mea e tupulaki ai a lere e kakai o tokoni a kakai. Kai ke koe ngahi mea ia ko pehe ke kamata aki ai Manatu Melie ko ni koe ki Polokalama Makehe FINAU. Neongo oku kei toe ai ngahi Manatu kehe. Ka ko pehe ke utuku atu
ki loto ke ngā ke tūtūni o Polokalama. Malo pito o te talaftani. Malo pito Palofesa le ice offer. Pea kukehanga o fofoa I mai ai ngai te fitoi o nganga lau mai o Palofesa Sitaleki FINAU pea o ku kamata pea ai e tau o ngoi ai lawe mai ai lau mai o Sitaleki kia te ki tau tōru pea o kunofo I tau mohenga Manatu e kukehanga o whaka aki mai ai lau maarie mo ui ai lau maarie lelei o tangata ko ni I ene ke I lau maarie ki mua pena I ke tu kai te ndo whaloroa te oange kia Luisa mai nei la tu kefu ke me hanga o hokosi atu koe tau hokose ini te eni ai tau hanga o piki hama ai vai manawa ki he tau noa I he lau maare o Sitaleki FINAU I Luisa. Malo pito Palofesa alaftani pe foke he tau Palofesa kia ilai ai kamata atu e tau Polokalama Manatu Melie ke he tangata koen ko tau ke yongo e ne more atu Palofesa Sitaleki FINAU. Kore pe ki hufanga he ngai whakatapu o si a whakeate e ongo tangata e ongo Palofesa ki mua I whawhi loa ki at pea ko Luisa mai leila tu kefu ka ko kore pe ki hufanga te he whakatapu ko au. Ko ila Sitaleki me ngahi tapa kehe he mamo ui. Ua taulaki mo Sitaleki I he māko koe I he tonga high school. Kana o kalasi he kalasi o ni mahiwa. Pea toki huang rewa Sitaleki FINAU he kalasi o ono taha. Kana ia e mea na e whakatupu ai e wāwhi mo Sitaleki he taimi koe na wahako ai. Ko hi e na e tupu a Sitaleki I he korisi ko tupou. He na whaiako ai en tangata e ki pea tupu a ke awia I he korisi tonga. A he na ngā ua e ngā ua e tangata e ki te wita mai. Rei ka na fumaheni au pito au e maongo o tangata e ki. A whiri FINAU pea mo te wita mai rei. Pena e kamata a kia e neonga na matoki whiloa ke a ko ka ne os ilo pea ke ne whamiri pea ilo pe Sitaleki. O tangata e ki. Ko mea pe ko Manatu o pitu ka Sitaleki hange ko mea na lawa ki ai a Palofesa ilai koe whahinga na iai whahinga hiuma hange taime niu te peheki toki tawasi o pau ka oku ka na e poto o pita Sitaleki he o a o e pe ko wakai koe ke a o ke ne ngā ue hokat ke ngā ue me ngahi pot ko toe na ngā ue Sitaleki na ne ke ma o pe ki whainga o nganga ko ia. Namasi anga rere a pita e ako ka na ne ma e whainga sense of humor nge koe taime nihi ka pahe ke te hanga o mahi no ia a Sitaleki te pehe ki tae anga ko ki tutu a halape e ne whahinga whakakata ko whai. Ka ko pea kai ke ngatai ka ko aia ko maha ko mau mahenu mo Sitaleki pea mo e seta lava ene ta o ni mango futupu. Pea na toi waawhi au pito e ngā ue mo Sitaleki ko hi he na mafu mahene a pito pea ma waawhi pea mo no mariu mo e seta mo whamiro e seta. O lere mai ai pe o se ako toi hoku mo ngā ue mau toi ngā ue I he tawhaaki o e mo ui
pe hange ko o se lawe ki ai Palofesa tangata tokoni kai ke ne lau ke taimi ko pa kore at ke tokoni mai ke tau te fito o se ako pe au hawau ki Australiani ka koe ngahi ko ilo koe mahalohinga o Sitaleki na fu ilonga o pito i he public health. Pea mo ne ngāua koe he community. Pa koe taha whaki ngā mahalohinga ko pia mao he public health. Ko pau ki te ilo ki he konga kotoa koe ai mo ui ai tangata. Kai ke ngata pe i he whaka medical, whakawhaito o, me ngai mo ui whakawhaito o, ka kulawa ke te hanga sio ke ngahi tawhaaki ko mahu inga ki he mo ui whakaluku fua koe ai tangata. Pena e pehea a Sitaleki, pea ko ilo pe ai to kilau whuka Palofesa Laftan ki he e ne whanonga mai koe i he ne ngāwe, ngai tawhaaki mo ngai wheitu, na e ngāwe a Sitaleki FINAU. Kana e whaofi a pito e mau ngā wehange pe koe mea koe ne lawa ki a Palofesa i lai. Ko i ne tokoni koe hange koe ngā uwha ai kau ne si, ko uhifo ko e seta. Kana na whutaki mālohe a pere me New Zealand, kau ato ai pe mo Australia i he mau lawe ate ngai tokoni koe a Sitaleki. Pa koe tahe ngai mena ne hanga o teke mau pe mo ne pātolo a ki ai ke tatau pe koe ai te tokanga i he kakai o ku nau tu umari pe te nau poto whakaata mai tatau pe me si kainga o ku nau tuku hausia kai ke au e nau a ko pa koe tau ngaue mau ngaue koe ni ken pelani ai mo Palofesa Laftani pe mo Luciane Twitter Laftani na mau ngaue ki he mei koe whanau koe kau youth mo e kāinga koe koe ke nau kau he mainstream. Si kāinga koe nau hange koe whanau nau pau koe ke nau fit in he tamaiki o wakorerei mo ngai mea. Kalasi koe o ku whae rie kina te nipe a ngalo i he ngai se vesi koe puri a ngamo mea. Koe ngai ta whaak fuke koe mālohinga o Sitaleki e tokoni lahi mai kai te mātoro he ngai mea koe ia. Pea koe tau te fito ki he mau ngā ue whia mao koe ke taimi lahi ia whia mao e ki whai whakatongai. Ke ai u Polokalama whakatonga. Ko tō tae na tokoni lahi mai ki mao pea mo Luciane Laftani a Sitaleki. Nā ne whai mana whakatongai ai ngahi tau te whita ngahi rea ko ngā ue a ki he medical field he whawhaito o. Pea lahi whoki ngahi mea e na ma whia mao e maua ke Luciane ke ma tokoni ai ki hange kau youth pea iai fo i taime taha na e rotonga i heni ai tui ko tonga he taimini a tupo wono pea mo i kuini o e taloni kana ana ke i he Princess Kalauni mo e Princess Kalauni i he ngahi taime at ko ia na whawhia mao ai ke ma whaha tokoni ki he tuunga whini mātua whine ko i he mau community tonga i he taime ko ia whainga taa whoke lahe ngai mea ko maho inga ki he hoi ki whawhine. Hange koe ngai o koe ngai rea ia ai whainga taa ia ka te mau mo Luciane ke ma ngāo e ake koe i hange koe o koe ngai rea ia o whapea tau rea whakatonga hange ko ha rea tai whiunga po koe rea kape pe koe ha ka koe ngai mea whuke o maho inga i he health mo ui ko ai ka po ik whawhine ta tau koe me tangata pia mo community. Pena tokoni lahe a pita Sitaleki a ki maua i hono ai o whakatonga i re rei koe me a ka koe maarie whoki na e tokoni mai te teo ki maua. Ka koe awat koe ke tau te whitu ke kau whine eki tau reke reka mo mea. Ko ohi ko maa tolu pe me tahene kuini. E taim ko ia.
whaarea whakaruseane domestic violence, ai o asia ngahi mea e o fu. O kuwhange o whita pe o hae ngahi rea ko o asia ai, mea moe tā, moe ngahi mea pehe o kai ke whaongo le rei he mea. Kana e tokoni mai ka Sitaleki, pe malawa le rei pe mau pe whaatalanoa ke kau whine e ki kau ke sexual and reproductive health. Pe he anga whakatonga whanga ko pehe, ko hea au ke talanoa ke kau whine e ki, ngahi mea whikau ake hange ko post-menopause o koe, tau pehe koe ko ririu e nau mo ui ke ngai ta whaako ia. Kai mahalo mo Sitaleki ne whaanga te i maua. Fia i lo foke kau whine e kia pango. Tālo e pia no toi a te ngahi rea ko wha ngā ue a ki kau. Kai ke e toki haukat pēha koe la a Palofesa i lai. A nai ange ai whakaiki iki koe e mau whitokoni aki mo Sitaleki kau. Maha koe fo i mea tahana o leleat ki no sila. Pea sio ai e Laveni Malie. Langi Malie. Na ko hi na hanga ma pe Sitaleki o patoro aki ai mea koe ki he cultural democracy. Ke ta tau pe toko taha ko toa koe ki he se vesi ko ai whai to o mo mea. Pane whakaari mai ai ai whakaukau ko ia o sio tonua i he Langi Malie. I he hange koe ke tō ngā ngai pehe ka kai tō ngā ko hui koe ngai mahino mahino whakatonga po koe mahino ke tau kakai ke he pe foke ai anga e tau mo ui whakasosiare me ngai mea pehe pe au sio tonua he mea pe au whakamoone pe ene kei teke ai pe ene tui koe ki he tatau ai pe pe masiwa kai te ke ngā aue o kai te ke ako moi mea te vai pe te ke talavo ka pawe ke tatau pe se resi koe o mai ke ki tāme ngai pot ngā aue mo ui. Pana pe he pe ne whakatokanga mai ke te maua e he whakarere koe o ngā aue o Polokalama ki community na ne hanga mau pe o whakai ki maua whakaroto lahi ke ma lere ake a fo i filosofia ko ia ke tatau ko mea e te tokanga ko ki he kakai ko i he community. Mahalo ko ia pe Palofesa Laftani mo i lai ki mea koko whilawe ke hatai mini ka te matoki hokat mo pe e hokat e luseane ai lahi ko e manga aue ko mo e toko ni mai pakoe ke ngata whoki ia Sitaleki ka nai pehebe mo e popo mo e toko ni lahi si ihoa e seta na whakato tatau pe i he toko ni mo e popo mai ke ngai ngā aue ko amaua i Kempelani. Ka te tupe ka luseani ke ne ki i hoko ake e ngai mea e nā maa sia pe e ngai mea kona whakaloto lahi i maua e Sitaleki ki ai. Aloha pito, Luisa, te koutu i o ku hoko se ini atu ai pe, ngahi tala noa, te moi ngahi Manatu Melie, ia Palofesa Sitaleki FINAU Mekehe tala noa a Palofesa Ilayas Ofa, pea alu koe e tau tala noa e haku māmarie pe ai toi ngahi Manatu, pea moe manatua ai ngā aue mā onga koe ni. Ka koutui Luisa kukehanga o toi tānaki mai ai ngahi tala noa ke moe au tau te whito ki he neto koni o kuwhai mai ki he e tau Loau University ene talu ene kamata mai. Ka te u pāsi atu ki a Luseane Laftani ke ne hoko atu, ai hoko se ini pe e tau tala noa, pea i he hiri koia ai
Ai whawhiloaki mai e Luciane tala teu ki a Sitaleki, pia teu o atu lewa ai pui toa ki he kau mai a Sitaleki mo ene ngāhi tukutuku lau mea ki he University Law au pia tautoki hoko ai, mālo. Malo o pito e ma o whainga maari e koe ni ke o kau he Polokalama koe ni ke Manatu Melie ke tangata koe ni ko Palofesa toke tā Sitaleki FINAU. Ko alu se ane tuita na kau lawhitani. Pea ko whiawhia o pito e ahoti i he kau mai ke Polokalama koe ni pea moe fufua taime ni ke o kau ke Polokalama pea mo Palofesa i lai asi ofa. Koe Polokalama fu koe ni ko lava pe ko hinga koe ngawe lahi e tangata koe ni. Pa ko fu grateful whiawhia au pito he ni lava o ke tau Polokalama he ahoni. Kai ke te hu whanga pe he ngai whakatapu ko o si au whakikai. Whai ata ki tā noa he tangata koe ko Sitaleki. Ko ku fufua manatu e tangata koe ni i ku hū ke tonga high school i he ta o taiwa no. Pe e ku hū atu na e prefect matapule lahi a Sitaleki. Pa koe te ura ku atu whoki ke hea ko. Ko kita koe o ku kamakamata o ku hange ai kau matapule i ha whanga otua. Koe ke te lea ki te pau te whenga mau pe ke te whaia mea totonu. Pea koe maha koe tu oua he ku ki tō mui mai o ku maa wau e Sitaleki. Pea ko mantu i lelei pe e ku mahalo si o mai pea Sitaleki ke mata ili fia atu. Pea ne pe mai. Quickly go to class. Pea koe tu oua e ni hanga whakamole mole i au aia ko tuia ko hange koe tāno a Luisa Renai. Koe tama ofai. Pea na ko tuia na lahi tamai ke high school na ton ke ngau e mo ua mo hafo ko hinga ko ngā he whihala ke he api ako. Ka nau hao pe na tō ko hinga ko hanga lelei mo e ofai matapule lahi koe ni. Kai ke ko kuraki manatu ia koe a Sitaleki. Pea na iai pe he high school hona ofa anga o whina. A e seta ka neke ke o maheni mo nā hua ko ilo i pe koe ko tamai kilalani. Pea toki whaa mai koe a hao koe taimi koe ko toki au mai koe ki Ken Pela. O toki kamata koe he whae ki whanki Polokalama le tio o kau ke utopi ki hange koe domestic violence na o tāno ke alu isa koe ngahi Polokalama ki he youth health koe Polokalama ki he women health mo i lele ka kai whiwhine au ke ka kai tangata. Pea koe taimi e koe na toi whakamaheni mai e Luisa au ke he tangata toke tā koe ni. O silele ne whakafungao e lahi ana i no sila pea moe ni mo i ngai whitu keke. Pea tala mai pe koe e Luisa ko o si ilo i whakeau a Sitaleki na neongo koe ke te maheni kau te ilo i pe te whanongo tawa noa pea te sio he o mea. Pea ilo i ku e ne fungao e maonga koe whai i no sila. Kai ke koe tangata koe ni e te he tau nao Luisa. Toko ni lahi mai au pito ki a maua i he ma Polokalama le tio. Koe Polokalama koe ni ke community. Na e whai mau pe ai ngahi tawa no koe a maua ki he moi lelei ai kakai Pasifiki mo kakai Tonga. Koe whai ngata a lahi taha ki a maua hono whakatonga ai ngahi mea o tau ngahi ngō whakapapalangi koe i he health. Whai ngata au pito ka maua pea ku tā mau pea a Luisa whakahoha ki a Sitaleki ki o mai ha whangafo i lea koe e sai. Kana o mantu pe Luisa na whaapehe mai ai e tu pe hono lea totonu. E taha o pito ia ha lea. Ma ki i nervous pe mai li fia whakamahano ai at he le tio e. Ai whakafo lea ke ngahi wheitu ho tau sino. Moi hafua, moi mea o whai, moi mea o whihalaki. Kana ne tala mai ne ai mai pe e hia kana ne tue tala mai pe. Mo ngau e aki pe e mou ai koe sai taha ia pe koe mahino taha ia ke kakai. Hono ai hanga tono at puto ka nau tolu. Kai kehe koe angai e tangata koe ni. E ne whie toko ni e hataha pe. Pe koe tāno koe alu isa koe ki he ne teke koe mea koe
ke tatau pe e tau ngā au e ke kakai masiva mo e kakai ma umea o te ai ha whakeke. Paku asia e Luisa mo Palofesa Eli, Palofesa Laftani, asia he ne u ngā au e koe kuas whakahoko e. E ne whenga hange ko ne whakotu koe langi maali e, koe whakotu koe uhi ngā koe equity. Koe whenga e koe ke tatau e hono toka ngā e kakai Pasifiki, tonga mo Pasifiki, mono toka ngā e koe kakai muri inu usila. O ne whakotu ai koe full service koe ni o, you know, they were so lucky. Pea tau nofo hen tau tolu isa i Australia o whakaamu na ia ha Sitaleki hen ke hao whakotu. Ha tau pot ngā o pehe, mo ui pehe. Ko hinga koe tau sio koe ko neongo, e wholo e tau nofo ni ko tau ilo i maope ko pau ke oku o taimi iu koe ke tatau e tokanga i hataha koe oku hao mea whetu koe ke sai ne lea pe ko oku koe ke ne ilo i ke u service ko oku available i he community. Aia koe u services koe ni inu usila ai service koe na whotu koe e Palofesa FINAU. Koe aia ko hinga ke maope ka kai tonga mai kau Pasifiki. Ai whainga maali e tatau ke e nau mo ui o tatau pe mai kau papalangi. Moi kau muri ke he. Aia koe me e mahalo e o ko Manatu Melie pea o ngoi au pito ai mole ai toko taha koe ni. Ka neongo ko mole atu kau hange koe tala noa o kei alaha pe e me ngā aue. He koe fu ngā aue lahi au pito ko pea moe toko ni lahi au pito ke tau tō o au pe ni ki he whaka osi ene mo ui. O ko ke hao peo toko ni mai peka tau tolu. Mahalo ko ku whetaurak whaka osi mo toka tā koe ni, Palofesa koe ni, i he tau cover conference. Pena nei he ni e mo e seta, pena tau whiohi, pena na whakafu ofa apito e tau whiohi, ka koe na whae mai koe o mo toko ni mai, ke tau palopale ma tau tōre ni Australia kono ta off, ai ka wā mono o mai ke whanua koe ni. Pia koe mahal koe ku whakaosisio pe ia koe kia Palofesa FINAU, pea mo e seta, aia o au ke taimini. Ka koe neongo ia, I am so grateful. O ko fia pea o whakamalo ia e awena ia e taimi, na whitaura kia mo toko taha koe ni, mo se ana koe ni, mo Palofesa koe ni. O pea na ia e taimi na e lava ke whahapotala no, o toko ni mai ke mea ke Polokalama i he Luisa. Pai kai ke te ngalo iau. Kai ke mahalo koe ku i tala no pe ia ke kamata ake ai tata no koe ni Polokalama, mahalo au pito. Mahalo au pito Luciane, o koutui ke toi omi e toi whoki atu ni ai tala noa alu se ini ki o hu ki tonga hai, ia matapure lahi a Palofesa Sitaleki FINAU, mo e whengau e aki pena ke whai mo ia whakataha pea mo Luisa. Ko Manatu i pe i kamata e tau Polokalama retio i he 2XX pea alu ai ki he CNSA. Na e whahana Luisa o mai a Sitaleki ai ho mo Polokalama retio. Hangi koe ngā hita anoa koe ni kumo whai pia ku wakewhia e tau ka anoa pe mo e tau Manatu mo e tau ofwa ki a Palofesa Sitaleki FINAU. Ka tuku mai mua e whangamare koe ni Palofesa i last offer ki o atu ha hulu pe no ki he kau mai a Palofesa Sitaleki FINAU ki he University lo au pe me he lo au Research Society ko fie kamata pe me he lo au Research Society na fotu i he tahi vai hiva i Kenperani pe na ea o mai ki he me whanonga mai ki mua pe fotu e University lo au na ea o mai ki he
wafe mahiwa, wafe homofulu, na kamata rewa ke mahanga pe mo Palofesa las ofa, o teke ia pe foi whakaukau, ke whakatou ha university kua taimi pa koe ai nau ai lo au ki online ni te vito me ngā au e Palofesa las ofa. Na makamata tala noa rewa ke lo au Research Society i e wafe mahiwa. O au mai ke wafe hongo furu. Pe koe taimia e oi mo tau ka inga na hu mai ai a Sitaleki koe ke lo au. Tuku ange ai hu mai mo asma i Sitaleki ai lo au Research Society whakatola lo au e me kamata mai. I whaatala noa o ka venga ke. Nai whaakau mai a Sitaleki ai i utala noa, ko tala noa ke mea whapolitikare, ko tala noa. O ka venga ke, nai kau mai a Sitaleki. Ka koe fuafua taimi eni, na e kau mai a Sitaleki. O ne hu mai, na koutuina e kau bea Palofesa las ofa, pe mono hoa mo filieta, e na nau ngā au e wahaufi, ia behege a Luisa. I hono o mai a Sitaleki ki he university lo au. Pea kau pea ai pea mo Palofesa toke tā o Kustino Mahina. E ufanga e hako mo lotu. Nai kau mo ia I hono o mai a Sitaleki. Ko au koe ko konga whakatoto mo Sitaleki ka nau si au ia ke Sitaleki ke mamaheni. Ko whawhitauraki pe mo Sitaleki ko whitauraki I o konferenisi kana whai pewe ronga ki kana reke mamaheni. Ka kontui ko kakai eni na wanga o mai a Sitaleki. Ko Luisa, ko Ilayasi, mo Filieta, pia ko kontui lai na kawai a hufanga e nai I loto a hufanga he lo au Research Society mo kamata ai university lo au. Pea ko lea kou mahu inga ke te au ke Sitaleki, na e hu mai a Sitaleki, o ne tala mai ke te au. I he fono ko ia pea mo luku whakaukau ke kamata ai university lo au, kamata aki I he kupe ngau pe website online, full online. Pea tataki mai foke Palofesa las ofa, pena hu mai Sitaleki, me he ku whetauraki ka mo Sitaleki I ke whai hafo I ngā ue. Koe tangata koe nina ne hu mai full on ki he hange be koe nai os ngā ue mai pia mo lo au Research Society me he taha hive ima. A koe hau, koe nea koe nā wako, hau be Sitaleki a full force. Hau be koe te me tau te he mai wha fō, hau be nai mahu I ngā ia Palofesa whitahelu. Nai kau ia he me kau whai ako. Pea sa ia he kau ate disi, pea ai koe lo au, sa ia he lo au, sa ia he whakau he tālanga lo au Research Society. Harewa Sitaleki, nai huma te Sitaleki, kau whenga peke whanau nou, huma te Sitaleki os whadudu mai ai Polokalama Makehe, huma Sitaleki os whadudu mai Sitaleki, ia mo ene uko osi ana. Sai, koe fuafua kau mai a Sitaleki. Na e hawa Sitaleki, ki he fuafua konferenisi I he wafe tātaha, na me hao me Nusila, na e hawa Sitaleki. Ke area I pe whakatuku ai university I tonga. Ai lo au Research Society. Hawa Sitaleki me Nusila, ako kuhinga e ta anoa ke full force e tangata koe. Na me hao ke university koe ni. Koe ai mea koe mo waka mai. Somebody talking in the Kata ki te ko e toko taha ene o ku tala noa mai a ka ku ongo mai ene. O mo kei whananga mai peka te au. Ia. O
koe ke ulawa tuku e toko taha koe niki tuku. Ka lava ke hoko le le e tau mea. Se ora fonsa. E kune interrupt mai e ia e tau. Ilai? O ke onga ilai. Ilai ke o ke whanau o ke ongo i mai. Ilai? O ke whanau mai ilai? Ia. Ia, ko whanau atu. Ia. Ia. O ke whanau mai ilai ka koe longoa. Koe ni ulongo longoa ka te uhoko atu. Na e hau koe Sitaleki. Ia, ko whanau atu. E hau koe Sitaleki o smaa mai pēne. Ko whanau atu. Ia. Malo ka koe longoa a ko hu mai e koe. Ia. Koe longoa ko hu. Ka koe kau whanau no na e hau a Sitaleki me Nusila ke konferenisi. Ke me whakapapau e ne tuku mo ui ke kamata aelo au. Ka koutui te ngata ai te toki hoko atu ka Sitaleki, ka whakafoki atu ke alo e tau tala noa e Palofesa Elias Ofa, ka Maluisa mo Luseane, ka koukore ke tuku atu ko ingahe nei ki interrupt mai, distract mai ai tala noa ko eni o ku wongo mai. Ka te tuku atu ka Palofesa Elias Ofa ke ne kata ke hoko atu kai toki iho atu ai konga tala noa ke Sitaleki mo lo awa nai maa. Elias Ofa, toki pūre ata a Eliasi, Luisa kataki o ke hoko atu koe ka toki whoki mā a Elias Malo. Malo apito Palofesa Laftan. Maha koe mato e hoka te whok mo Luseane. Ki he nehanga ko e Palofesa Sitaleki FINAU o whakamamawha i koe. O iyo, sai pe koe na whoki mā Eliasi e Luisa kataki. Eliasi hoko atu kataki koe ni nei te he mautou te uria ia. Koe ke ngoi mai, Eliasi. Eliasi, ke hoko atu kataki. Ke whanonga mai. Eliasi, o koe ke ongo mai. Iyo, malo pito. Iyo, koe na. Iyo, mo whanonga mai? Iyo, malo. Iyo. Ko whanonga atu? Iyo, hoko atu koe. Iya. Iya malo pito. Wabe hoka tu pe. Koe ta ngai Manatu Melie tanake tu ki ngai Manatu Melie whakamofa ko vai mai. Professor to kita laftani. Iyo kataki. Iyo koe hiri ngahi tau maha koe konga loto o e ua whe. E te maua e whainga maari ke whai a ngā whataha pia mo Sitaleki. Na e whe maua i a tokoni ki e ne ponu ngā upu ni kautaha koe na ui koe masila mea Facebook koe te tawaka publication. Na o si purusia e ngahi tohi. Na whe maua riwa ki tokoni ki he whakatoka mai a ngā ui koe ni ki he vere whakakomesiare i he online ni. Pea ono moni na ko fuwhanga maari ni ke te au ke usio ki he loloto pea moe lahi ai ngā ui koe ni koe Sitaleki koe ni koe i he tawhaki koe a mo ui pea moe community. Kai ke ngata pe i he Automotive Pasifiki. Ka e pehe foki e ne ngahi ngā ui o ke hoko talu e ne mawahe hange koe ne tokoni ki he university koe ia o e IFC.
nai hoko tu pe ene ngahi ngā au e mo ngahi papikesini ai pe lava o sio hi ko ia o ene ngā au he tawhaka e fia lahi au pito e motuai he maafeka maari ko ia dan ke te ako mea ka koe mea tana o toi whakatonga i a Sitaleki na toi mohu whaiwa pe ta whake politika na e whengai na te aimo ne ngahi whai pe koe mea koe na o sia koe ko maari ka te au pe au sa ai politikare ko heri ake ha whaitata whaki koe whau pe koe uhinga pe koe whau ko hinga koe ne ofa ki hono whamiri pe e whaingalau maari ko Sitaleki kai ke ngatai mamahi e au pito hange koe laurea ku os whakahoko mai e Luisa pe mo Luciane ka pe whoka te koe te tāla whtani ai mea koe mamahi i ai ene tonga e mamahi i pe mo e whanua tāla koe ko masila mea i ene ngai whau pe mo ne ngai ngāwe ai koe mea na usio pe au Manatu Melie ai koe mahina mai koe toko taha ni o ku ne pore pe ne ilo i hono tupuanga pe kai ke ne ngatai te pore aki lahi foke whahinga ni uku o mai manga i kolo tāla pe o ia tamini uku heri aki koe ke nau tu ki mua i hono tu aki ai ngai whitu wau mi ai ka koe kauia he re soni lahi na te sio ki ai pa te fia he te sio ki taki mua koe ni koe Sitaleki ai na ebe taime ni o au pe ki e whakakata ki a e seta he ko e seta foki o kono moni o ki a mau konga me motu me hapai ka ko te aluka mo e seta ko kai te hapai ko masila mea e seta kai ke ka ko inga pe foki pou i ko ia o Sitaleki i he whaito runga ko ia e ta whako ia kai ke ngatai fia te sio o kai ko Sitaleki pena ngatai pe mo e seta na taki ka ko ta sipinga le rei ko ia na te sio ke whanau i he taimi tatau na nau pore i he u tawhaki ko ia pe ko ia ai ki Manatu Melie i he tawhaki ko ia pe ko ni he tawhaki ki masila mea o ku whawhakata ko e whairea ko ia o ku takai tonga o tau lawe i kotoa pe wilo i kotoa he tonga ai pe he ko e taha masila mea ko liri ko a Sitaleki ko tui na lawe a Luisa ki ai ane nai whekau aki ko ia pe a moe sense of humor Sitaleki ko liri ko a Sitaleki ko ki he taha masila mea pe one of a kind aia o ku maari pe ai furi ko ai Sitaleki ai taha masila mea pe one of a kind pe mau whakakata ai pe pai ai tala no ki ai ka ko me ko mahino mai ai ko to taha ni na ne pore ake hono tupuanga pe na fia i ngai koloa ko to pena ne mau he mo ui na whakateunga kia kai ke ngata pe i ta whaki ko i lo ki he mo ui pe mo ngai ngau ki he community ka e hea mai ki no family na ofa au ki no family wa pe ke ne vahe pe mo ne foki ki masila mea tokoni ki he ngai kulupu ai ngau pe o ku whakawhiawhia asio he utawhako ia ho koe ke fu he mau ai motuani o koe ke fu toko lahi ai whahinga u he mai o mau whainga maari muri panau nofo ai ka ko Sitaleki koe toko taha mo ui aki a tāpua ki nga tuwangi ki ai ka ko lahi ai tupua tāpua ko ia o lawe o mafola atu ki kai ke ngata pe ia mo family ka katoa ki he tonga ko toa he tapa mo ui mo ngai tapa ke hina la toko ni ai mahal ko ki tala noa ko tana ki atu e taha ki e Manatu Melie ko ki a Sitaleki FINAU so ta aftani ka te tupu atu te hau atu e tau hilo malo Maro vito Palofesa leas ofa pe ku tau whanonga atu pe ni ki tau ofi atu ki he whaosinga e tau Polokalama ku kei toi pe e tau tai wā ku tonga foki ko tau tolu foki pure e mamani e taimi
ure e tau tolu e tau tolu tonga e taimi. Aia koe tu koe ni o ku tau whakahu hu pere lava le rei e tau takai mono au whangatuku ai tau Manatu Melie kia Palofesa to ta Sitaleki FINAU ya ku to tana ki mai la ya o fa ko ke hange ko ma fana ko ke tau loto ke tuku e tau tala noa ke to ta ko ni pe ya ku hange ku kamata e tau me au ko ai ngai me o hange ku fihala ki o ma o ku he ni pe Sitaleki he kamata e tau Polokalama ko ka kama fo me ha ma re po me pulotu kai ke te utuko atu ko Luisa e ni Luisa ia tau whainga pe ke tau nofo mai pe ke tau taki minite ua e tau vilo koe ni kai lava ke tau vilo atu pe ke taimi ok te utuko atu ke a Luisa malo malo o pito ka kumboa ni fo ke lau ko a Palofesa ilaya se ofa se ka ako mo ne toka ngai ko no family ta te fito ko no si hoa whanga a e seta e koe ne whai pe koe ngai a koe high school ta ko toa o se whaawang e Sitaleki a ngai fo i arange tufang e ngai fo i CD koe ne ngai fo i hiva pe ka e seta pe mo hiva ke whao moko puna ke toi ha polo uto mo e ha fuaha no ai koe mea ka maari e pe foka ko tufa whaki tufa mai whaki e seta o mea koe ne ko wha pea ngā karatke si sa e seta e o whao mai e Sitaleki ano ngai fo i hiva ka koe lau pe o wha mo me aga ai mo aki fo i hiva ke te o ngoi o mo oni mea ko ku lau mai ka mo oni a pito pe hange koe lau koe ki he na toko ni lahi ke hanko ta mai ki ako me he pas koe ki ngata pe tonga ka koe Pasifiki o kuoko ako i Nusila whako o Manatu i pe whako mea na kei ke whaasa ia ai a Sitaleki he taimi ko wha hange pe ko Australia ni u ai mai like multicultural o ai mai Pacific Islands and then they lumped a whole lot together pe wha ita whaka Sitaleki ko tala mai ne ongo ko tau hao me Pasifiki ka fu kehe a pito pe tau ngā mo tau a takai whaka sosiale ai o mahu inga whoki hanko ta mai ki ako o ki Nusila lea wha i taim na e whaalahe ngai tō mo mea he sivi panehanga rewa o pātola ko toi te kei e whakaukau koe ne ongo tau hao me Pasifiki ka kehe a pito pe tau ngai ngā mo tau mo ui wha sosiale ai o pau ke mahino ke kau whai a ko mo kau lecturers he ke nau pena tō tau ha mo fisi mo ha moa mo whe o tatau ka ko uhi o mahu inga ia ki he tamai ki pana ni hanga rewa whakatātā tamai ki ako tonga ke nau sa ia ko he nau ngā ue whakataha pane whakatātā ia ke ha ko e nau hanga koe taim ko whaango e ai kakai tonga koe te meni ko e nau ha tautu poko e ha o nau doesn't matter poko e ha e te background mo te pe ko te ha he kolo ka o nau tāna ki mai pe o whakatataha mai o whai e nau ngō ue mo nau ngā ue whakataha i he mea pako mea na ne hanga ko toko ni lahi ai ki he tamai ki ako koe i panau iro pena au sister in law na ngā he library ko ai Auckland Uni e nau hanga i time koe na nau whenga i koe ke whakamahi noi tau hao me Pasifiki ka kehe pe e tau ātakai mo e tau mo ui whakasosiale he mea koe pe koe mea ta tau e pena ka pau te whetu utake at ka Sitaleki ke tokoni mai ka pau koe kamata haki community program e ngā ue whai mea pe whak mua mai e Sitaleki he ko pau ke kau e ka kai koe o ku te whai koe ka pau koe te fo i research ko pau ke te hanga involve ai ke kau mo asi e re o koe e ka kai ko whai ki ai whekumi mo te research ko pau ke nau kamata me taim ko te palani mo te whakotu ai for project ko ia mo tau hanga whakamahu i ngā i ho nau le o mo nau it's about them participating in the whatever project you set up for the community
pakai ke ngata pe me kamata ka ku pau pe ke alo o a o pe ki hono pe tau manatu ma pe ke tau analyzing ai for finding mo me ko ya they are the central to be analyzed ko me na ni hanga mo pe o a ko he me a ka ku te kai ke fu te anga pe ko mature student he time la and if I forgot no hino pa ko una de tape ia si pinga ko ya na le hanga ma pe fra manatu fra mama fai a nga he me ko ya hangi pe ko le ko ta feo he ko he ko conference ko e kava he na asia pe ne taki mo na foi time na e ke mai e tamatu i ko he time ni kai ke he ni pani pe mai kau ke kau ne si na kau stare ke pani pe mai oh, lo isa kame o ke la vai ke o mai tau ka nesi. You know, we time ko now import te ka nesi me he u otmot ke he. Ke o mai ki na to ke na mai o nga ue I Australia ni pata. O lewa pe ka tak ka ko po. Ka tak pe ka lewa ke u eke ka Sitaleki. Pe amo e seta he ko irong na fa nga ue lahi. Kau he wha awe koe ta mai ki nesiko o mai ki Nuusila. Pea whetu take anau, wako mea pukuna na whakaha mai pea, whakahoko ke ta mai, tai mkuna ki High Commissioner I he ni. Ka mo onfu ke lau koe ke ne pōpō wango konferenismo mea a ka nesi, hao pea e seta pea koe ki hao a Sitaleki ta mai ka kune o stay teu pe o mea koe ki o mai ki he. Ki konferensi mo ne tokoni ko ke tamai ki ko I Nuusila ka ko maha ko me pe te ke puke o tauhi pe ange ko mamoro se ane te make nga au a ki pe ai o me ko na tokoni mai ake Sitaleki ka mau na ma ko lahi ki whakau kau ko ko te whai whekumi mo research mo set up ha mea ke asi hato ngongo pe he ko kita. Ai ange ia u kai ke mau he kakaya ko na fai ke te ngā ue ai it's the result. Ange ko fa asia mau ingang kakai ko na nau fai research mo ngai mea ko ia I he kakai ko na you know they were central. You know, and they're the ones to be analyzed. But te manatu I mau pe ai foi taki ko a Sitaleki he ko hi ko os mau pa te o si ilo pe ai ano lelei mo te mau ai ku anga o whawhia maari he ki he kakai ko o te ngā ue ma nau toi mahal ko ia pe ka o ko ma manat pe molusian ke ni whakatonga e ma mea kai alai pe fo pana ni whakatonga pe ko e kowi matonga pe pau he taimi lahi ka ko pe ka ko mea ko ni te mai re te opa ma whamatara ke ka whine eke o vai angeia ia au he mea ka ko ma foi kore fo mui na ma pe ha ko ha whakatonga ki healthy aging Sitaleki ko tau mo ngā ue ia ai World Health Organization. Tara mai e set pakai ke rea mai ke tama e set tāde Sitaleki kon whakatonga lelei mo ne whakamatala lelei ko ho mo ka venga tala noa ko ka kalu se ane. Ho holo pe kai kei lole. Yeah, I think he is right. That means us, because he was aging. But I think it's that beautiful sense of humor, because a lot of times, we worry ke ma malava ke ma hanga whakamatala I ngai mea o ma whemau. But Sitaleki always made us smile and have a good laugh about it. And then we still continue Polokalama. So we're going to miss you, Professor. But mahana lahi ngā ua na ne hanga pio kopi, mo ne ngai research, mo ne ngai mea na ne ane UCD.
ma ke tau hi pepa kuma o whalahe at kia e seta peheke whanau pa mo whangamo upuna ma loa pita popolahe ki he tangata aonga ko eni ki he ngā ue hange ko lau ko a Palofesa Elias ofa kai ke ngata pe i Australia, New Zealand, kai te mafola ati kontineni tu Apito. pe a ko mōre tangata ka ko na ne hanga pe tuku mai ngai me alahe aonga mātou. So I hope he gets to that paradise up there. Sitaleki. He might have to do a little bit of ange ko hi ufaiwa ko atau kōrea. You have to say sorry to somebody. Ka ke hao hake. Malo bito ma whainga marie. Mahalo Laia Vito, so laf mo. mahalo Vito Luisa, na kutui o ku Rem ambe Luciane. ongo au Vito e Oh. ai tala noa o ke tu e tānaki mai e. E koe mea mawinga fokia ai tau Polokalama koe tau Manatu. Koe tau Manatu Melie ki he kai ke lawa ia ke tau mā kupusi mo tau tala noa i katoa ai mo ui a Palofesa Sitaleki FINAU ka koe tau Manatu Melie ki ani I o ene tukutuku lau mea mo ene tōonga pō I ene vai manawa kai piki hama ki he civilise mo ui ai a ko mo ui ai tonga ko toa pe ka te tuku atu e Luciane ke whai mai ha tānaki koe tau seini o kukei hoko pe ia koe seini koula ai university lo au koe tahaini o e tau kau founding members mo e tau kau whai ako pia te utoki lawe whao se atua nai ki he whakaiki ki e ne whikawake a Sitaleki pia mo e ngāi whatongi a ia no whakalere lo au ka e tuku atu Luciane ke hoko atu malo. Malo o Pito. Malo koe mea pia ko whietano whaka o SIKEI he whanonga at koe ke he tala no maali e koe a Palofesa ofa. I he ne u Manatu Melie koe ki a Palofesa FINAU. He koe o maali e au Pito e ne tala no hangi koe ne koe pride koe a Sitaleki ki masila mea. Pea ku o tau tupa koe tonga ku lahi a tau tō lahi kakai o koe ki nau. Whieta no na tōko tau tupu a ngāhe ki kolona e whakaofa pe ku sisi. Pe ku hā. Pe kai ki whulahi tala noa tā noa pe ke mau ke kolo e taha ko ku lahi angi e ku ki iloa. Ka koe tangata koe ni. Tala noa i ana e ko a masila mea o tau he ia tātori I masila mea he. O tika ki o koe ki o mantu iha ku au ki masila mea. Ka koe whanoko koe ki tā noa a Sitaleki. O si imagine nau koe fu kolo e koe ni koe fu kolo tō atu. Au Pito, You au bet Pito. an eyelid and you miss it. Ai au te ai ko uhinga. Koe anga koe e ne whakahoko koe ne tala noa ke kolo koe ni. Ko te pepe ki tai mani e. Fu kolo koe ni e mahalo koe. Tō ate o tu mango mo o tu lesi mo. Koe kia ha me e masila mea e si. Tō atu pe mo whakaofa ofa mo e hafua. But this is what he was like. A tangata koe ni. Mo ne unga au e na tāno kia Eliasi. Ko tāno koe a Luisa o ko tangutu pe o Mali e ne whakamantu mai whanki mea nei. Koe whanki mea ka koe whaka u mea koe na tokoni lahi mai ia a Sitaleki kia mautolu I heni I ken pela. Mo e ne tō koe ke ha taimi e te e kole atoa Luisa pa pe mai o kata ko kuki mo oa. Mo tok tā mahe wika hao he. Koe tātu pe koe a Luisa o whakahau koe te e seta ki ai mai lewe me koe ma kole atu he. Pe e lea mai pe he Polokalama e nai wha lea mai. I he Polokalama ai a koe usat ki tangata koe ni koe generosity of spirit. Naka ki ha taimi nai pe mai koe ne even ka pana e whangata mana te tā mai pe e whenga ki whakaukau pe koe ha. Pane toki tuku mai.
Ka koe kuseo te koe ke ene tō ka I koe ka kai ko toa pē mo I ka kai kehe I tonga mo ne whenga ma ope ene ngā we ke oanga nau tore whainga maali e tatau. A o ke arat ke tāno ka Luisa ko mali ene tāno ke kau students mo ne whenga ke mahi no I he kau whai ako koe I Nusila. Ai kehe a tau tori Pasifiki. Hek te mantu pe ko mantu e wha e kui hea koe e ke mai pe ko hao mei whe. Pau pe hea pe ue ko hao mei tonga ta mai ia I fisi foke. Ai a koe ke kakai ke hei tau tatau katoa. Whainga lewa Sitaleki ke whaka ke hei a ki tau tōru. Ke o mai ho tau differences ke I longa. Ko ngā ke o ngoi he tamai ki a ko nau special. Pa nau o ngoi nau whie ako. Ko kuseo teo ke ni whainga ko ia ke o ngoi he toko tāko toa pe. O ku makehe ia pe o ku mahu inga. That's how it feels to me. Ene whahinga tō onga mo ne tokoni. Mo ne tokanga ke tamai ki a ko. Pe a ko wao e tala noa ke ku whanongo ke tala noa. A Palofesa Elias Ofa ke ne tokoni holo koini ke tamai ki a ko au ke ki hona hoa na e ako koini usila. O kai kia nea wana kai ki o fu mahe ni ofi mo tangata koe nika koe whanongo koe ke ngā I tala noa. Nau talangi ke a siwa. O ku teki whanonga koe ka tāna o pe mai si o sia nanga COVID. Halata. Koe whanongo pe koe ke ne tokoni. Mo hono ki I anga, mo ne whakakata, mo hangai koe lau alu isa. Tam ni ka pau koe ki te mahi no I te pehe ki te ako ne lau mai. Ka koe anga pe hono hiuma. Kai ke koe ki te aha mea ke o add up, ke o add in ke tala no koe ni. Ka koe ku respect lahi ke tangata koe ni. Koe neongo kono mawahe. Ka koe ke alah ka kala pe ene ngā wei pa e kei tolonga pe o au ke tau osa tau toro ke tolonga pe ngā wei tangata koe ni. O whalahet ka e seta. Moe whanau, moe whangamakapuna. Māloa. Māloa vito Luciane. Pea o ku toe tānaki mai ai pe ai ngāhi tala noa. Pea moe Manatu Melie ki a Palofesa Sitaleki. Pea ku whawhiawhia. Pea te tautuku ia I he media whaiwhio. Ki ngāhi tō tangata. Mo ki nau tōru a pongpong. Ki nau tōru te nau toku mea mai. Ilo na hoko e tau tā noa koe tokoni ka te nau tōru. Pea whakanonga. Ke ui tō ke ai se tāne ko ngāhi whakarea ko mo whai mo e whaamiri. Mo e ngāhi maheni. Palofesa Elias Ofa ko tūkat pe kau te aha me au ke whie tānak mai ki moa pea te u whaose atu e ku hulu I atu a Sitaleki pea mo a whangatuku atu e tau Polokalama. Ka te tuku atu ka te koe pe ka pau pe e osi o lea te aha kai te u whaose atu e konga koe ki tā noa ka Sitaleki pea mo no a whangatuku atu. Ka e tuku atu e Palofesa Elias Ofa. Ke whanau mai pe I lai. Malo vito Palofesa kita Afitani. Mawhanga maari kono mōni o koe ke toi ai ha te lau makehe māku mahino ai ata e mo ui Sitaleki FINAU. Ia, o ko whanonga atu. Pe whanonga mai? Ia mau. O ko whanonga mai? Ia mau whanonga. Tātara. Ia, ko ia. Pea, mahalo koe lawe whakaosi pe whikawaka mo Sitaleki, maha koe ose ni haui ke ua me iai e Manatu na koe wholahi mai Sitaleki ai ano lau maari e a ene ofa ke kakai pea mo ene mamahi I koe ni koe ai ngā ue ne whakahoko I he Polokalama na ke whakahoko toke tā lafitani ai koe na mo whakalere mai pea mo toke tā Sitaleki FINAU ai whihui na ke eke ai ki ai whikau aki pea mo e
talanoa o pehe ku whakafoki a kakai ni ki aki o ke ke whakahoko hatokoni ka te kinau tolu whakawhai to o whekau aki pia moi kolona. Ka mea kana e mahina kaka te au na mawhana a kawita FINAU i ne whakamatala whekau aki moi uhinga ki he ta whaki koe ni pe na ipo o tangi i he Polokalama. Mona. Kaka te au koe toi whakaata mai a Sitaleki a ene talanoa noa mo ni ofa ki ta pakai hangi koe ngahi laurena te whakahoko Luisa ta vege na te lava ke ai koe ki na ko tui o ku mo uhi te o tau tolu katoa ala maari ko ni ke tau pohoko atu aki ko ke ai ne mo uhi mai hoka te ne mo uhi ia e seta pe mo whanau ko ia o ku ia whanga tukupe ko pehe o Sitaleki ko e maheni mo e kaunga whanonga ko ke kolosi ke kau wai o itani ti ka mo palomesi on mo uhi ki he wani o tari mai ki a aho ke tau to fitau laki ai e ku ke moni ia wano whakai mohea kada to fitau laki malo Malo bito Palofesa i la sofa. Pea ko whamalo at ka ki motol, ka e ki mua ke tau tatau ki e oik me kai ngā unea mai. Tuku mai pe ke u wha osa tupe ai ngāhi Manatu Melie pe ke Sitaleki ki he ne kau mai ke lo au. I e ngata i kutala noa ne nai i he ne hau a Sitaleki ke foi konferenise me sitse ne hau ke whakapapau i ne tuku mo ui mai, ma ne riak mo ui ke whakahoko he nā ne mahu i ngā ia i he fo o ai fo i ngā oe pia nani as fo tutu mai e ne whakaukau ke silapa e se fo tutu mai e ne whakau e ne ngāhi koosi e nai hoko Sitaleki ko ulu ia pe ko head o e tau School of Health, Social Services mo Community Development ai e nani hanga pe o whakahingoa e tuku ange ki ai pe nani whakahingoa pe ko School of Health, Social Services mo Community Development nani omi ko ne ngāhi koosi ko i tuku pe ia pe a kuke ngā e aki pe ia ni ngāhi koosi ke e kono malo hinga o Sitaleki ko e ne general practice i e ne unganga whakatore tā whakachipi ko e ne tau kei mo e ne ilo ki he medicine pia mo e ne ilo whakasayanisi pia mo e ngāhi ilo kotoa pe ki he whakawhare maki pia mo e ne ilo ki he public health pana ne hanga reflect mai o mai ia i he ne ngāhi kōsi ia koe tau kamata koe i he wawhe tātaha koe website i pe whapapau i ai conference na e hauke. Ko ne hau koe ke wawhe tāwha koe tau whapapau i ke launch ke kamata university i Tonga pe nai lawanga a Sitaleki pia mo e seta ki Tonga. Na hawange pe kei ke ngata e nai ai na hangarewa i Sitaleki koe ai vice chancellor he nai fotu ko me sitlo au pe fotu rewa Palofesa ina fotu akau ke chancellor pe fotu rewa Sitaleki o vice chancellor me ka ke lava na Palofesa ina fotu akau ke kamata lo au i Tonga kana lava na Sitaleki o ne anga o fai e foi fatongia vice chancellor kana e whawhiwhi a kaku pehe ai tuku mo ui ko Sitaleki na o mai ki heni mo e seta tu o ua ke konferenisi ai kawa tu o tolu ko ne hau ke konferenisi ai lo au ke fotu university to au lange pe Sitaleki ki Tonga mo e seta ki he kamata ai university lo au pia koe whaahinga tuku mo ui a koe na uhinga ki ai pia hei kai ke ngalo ia he tau Manatu he ko Sitaleki na ne kamata ai university lo au as a vice chancellor in Tonga pia ko ia na hau menu sila pia mo ne tuku mo ui he ne whia ke langa lo au. Ke nai mo ua Sitaleki. Tuku ke kai ke tue lawe whakaiki ki au ke ne u toko ni mai i lere mai lo au e tau e whia mo ne u kōsi mo ne u mea keke. Ko mea pe ko to e whia tā naki atu ke tala noa i la ia sofa, Palofesa la sofa. Ko ne hanga Sitaleki na ne ilo
oku iai pe ai mamahaki ke ono sino kana ane tu'utu'uni ke foki mai ke lo au i whaka o singa o ene mo ui. Pea foki Sitaleki o kehea me hane toi kau mai ki mua. Neke ke ilo mai mamania e me kau a Sitaleki ke lo au. Neke ke ilo mai mamania e me whakarere ni ngahi kosi. Kana e ilo e mamani he ne foki Sitaleki i he wike ua pe toro. Foki Sitaleki o te amai Sitaleki ai e tau Polokalama si. Pea a ukoe ki he ato nake e ma Polokalama whaosi. Te tūtak maa a e seta he pure lulu, tala mai e seta katia. Siua ko tau ke te eni o kupuke, pea na e tō o pongia, pea kulera kiki whare maki. Pa hoanga reo a kanseri e ne Polokalama e toko nake. Nau whehui ke, tike Polokalama tu ofi, ka kōku foki Sitaleki a ko spuke pe. Toki o ngoi puke lai. Tala mai pe Sitaleki, siua ka pau ke pe heke ta Polokalama e aha kotoa, ko a tāpea. Ka nau pe, ka ai pe fo i taha he wiki. Ka ma taha pe he wiki. Pa koe toko naki koia. Ka mai koe se tau puke, lera kia Sitaleki whare maki. Ko talanga. Kanseri ho Polokalama. Koe pule lulu ia. Au koe ke whalaite. Ke tūtaki mai se ka mai. Ko Sitaleki e nia ko a tā mai e mi whare mahaki. Ko tau ke tēni ko a tā mai whai pēne Polokalama. Osi, whakahua e au e tamakehe i he houa a Sitaleki hongo fulu e a tō naki koe. Tō naki atu. Ko tō unaki e Polokalama, nā tau Polokalama tolu he a koe ia ka te whahu Sitaleki. E hu Sitaleki o whai ne Polokalama pa o pe hatu kia. Sitaleki. SIKEI. Ne tō tonu ke ue te ke foki mai o whai o Polokalama ka ke maa lo. I ke rikawa. E koena na ke alo to koto I whare mahaki. Ta ane ia ke foki mai ia ki api. Ke hao ke whai ne Polokalama. Pea koe lau maarie ko ia e Palofesa nas ofa pe ke Luciane mo Luisa. Koe lau maarie ko ui koe he sivilai pe nai ui karisi. Koe lau maarie ke tau ona e lau maarie ko ia. Koe lau maarie ia o e toa. Koe lau maarie mate pe he whatongia. Pe kia pe he whatongia. Polokalama pe he toko naki. Hiki a Sitaleki sa pate pe konmoni. O se e ma Polokalama. Pea koe tukutuku lau mea koe tatau whaosi a koe Sitaleki. Ki he whonua, ki he pureanga tupo, tatau ki mamani, tatau ki sivilai se mo a ko mo e oa. Kau whakaosi pe ko Sitaleki. Kau ia he kau wako lai me mua I he tu a Palofesa futahelu. Palofesa toke tā e pere au ofa. Whai whekau toke tā son la tu kefu. Koe kau mō ngai tangata whaka ike tēni. Ka la he kau wako ia atonga toke tā. Ka koe toko tolu ko ia koe mō ngai tangata ike te mika. Whaka ako ia e whonua. Fua ike te mika I ono pōni. Futa, sione e pe. Ko Sitaleki, Palofesa o Kustina Mahina, koe to'u ia, to'u wako ia he tu ai kau tama koe. Ai kau founding members o Academia I tonga. Ko Sitaleki eni kau e kau fuafua tama Academika. Ko kau atu ki pulotu. Pea ku tau alake tau tolu, ki mau tolu koe ni mau to'u iki I po mea Luisa. To'o Sitaleki, ka ko Sitaleki e mo ui whakaiketemi. Ka ko Sitaleki koe toko taha ia he mo ui lelei mo e heo. O kumooni kia e rea, koe alai si alai kolonga, koe tāki riku, tāki whanga, koe whakatou katea, koe hama matao. Whakatou hama. E wikai kia hataha ako mo ui lelei mo ako heo, oku whakaiketemi ka pea toi medical, pea toi heo. I he tuunga maa olunga, na e au, whai a koe fisi, na e taulahi.
na e whai ako, na e ngā ue Australiani. Lahi whai tuu keke. SPC. Pea koe o ngoa mo e ngā ue lahi taha ia, pea mo e publication lahi taha, koe tonga publication lahi taha, ko Sitaleki. Ko ne puluse ngā ue lahi whakauriuria, pea ku hoko hoi ki a Palofesa a Kustina Maina. Aia ku where a u mea aia ku waki pea kapiteni, pea toi taki a Sitaleki. And he got the prettiest girl. This is why. Ia. A koe whakaosi a nge koe tā noa, koe tā naki a Luisa, mau ofa lahi atu. Iono. Waifi ka koe wito, koe beautiful wife, i tua, moloto, mau ofa lahi atu. Tala ngō ia e ako. E seta. Pea koe whakaosi pe, o ko ki mua ke mau tatau, o ko whakaapa-apa ki a lawaki, mo maari e pō, pea koe kau mau, koe kau foto te hina o lawaki, i e more kua hoko ki a Palofesa toke tā Sitaleki FINAU. Koe huri-huri, o haa maari e pō. Ko SIKEI, mau ofa atka te koe SIKEI, koe foto te hina o lawaki mo maari e pō. Mau ofa atu, whatawange, whaha ere atu e lau maari e, o e maari e pō ko ni ki pulotu. O kau i e kau pulotu, mo haa maari e pō, nā nau iai, me ka mataanga. Ia aho eitu, na e iaia maari e pō. Na e iaia SIKEI, na e iaia lawaki, na e iaia au katoa, na nau iai. He koe haa i he kamataanga. Ko nau huri-huri e, mau ofa lahi atu. O lahi atu ki e hoa iki, e moi ka inga e whonua, te mau tatau atu he, ka tau toki wakai, o tau kawa i he kaha o. Ofa lahi atu, mau ofa lahi